kublai fibaro nakashiti baningkong jong Paulus syaki Thessalonika kelenong kabasan dekat kadwe Paulus uang ini te kumta to ya pentengen parlok bat to ya te iwe pat kumba pila jule nakrai na benda jongi baro kene kelong ka ktien ka ba ai jingkermen berkamtam ka ai jingtengin yangi temar Paulus kumba ulong ya kini ginong Thessalonika trai uang yangi ru pania pentengen para mofi uang pilale tamba pihak nang beteng ban le kaju ke siti kalau nang basau dekat kat pra uang toya pentengen markeliam daganega kubor but ban sungtukam syai susu ni pai sya kisiti sya ki Ephesus kalau nang basau dekat arpo kendai uang waju penmi tinsniu nagarim yang sentur jumpi to krentang ya ki babah kibri ki dan kam banyasno ya ki banyara shisha ki natrai kamtam manta aba yosno bon ki man kasngi sepang ki jingpang sepang ki we ki jingye man kasngi khubor te Paulus tarai ula ye lupa ki jingye jungi nagatakadaw uang ingi kine ki gentian no tensne tang ki babha ki beri ki badan kamban yasngo debang don kamban kren re ki don kamban yasngo man batai shishu halor kane sittisha ki Hebrew kalanong ka balai dekat khatlai to uang kumne to ya panslur markelyang man kasni katba munta kasngi kadang don kumta wa annam don manu nafi ubapanne dak jing syukor aka pop bes mo kine sau tiligi dekat jong kapten jong blay now Paulus nasim na benda junga jumpi panginyo jingirap na benda iladi benda kane kapor banjok baru blay badan bor pro pa baru kun baru bansim bokut